Kuva i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Moscow kwa Vladimir Putin, Bamako muri Mali na Abu Dhabi mu Barabu, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arabagabira ibirombe by'amabuye y'agaciro, ubundi bicukurire nawe bamuha intwaro ahangane na M23, ubundi abahisemo batigeze batekereza mu buzima ryo kwihaka umushombozi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yabashyize iki gihugu ku kiranguzo k'ibirombe byose yabigabije ibihugu bigiye bitandukanye kugira ngo bamuhe intwaro ahangane na M23. Ese koko noneho byaba bigiye gutanga igisubizo? Mbere yuko dukomeza, nagira ngo mbabwire ko muri iyi minsi turi kuvugurura studio dusanzwe dukoreramo kugira ngo turusheho kubaha ibyegeranyo n'amakuru bicukumbuye mu majwi anoze. Hari ubufasha cyangwa igitekerezo wumva ushobora kutugenera, reba nimero iri muri description maze utwandikire. Kandi niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi iyi video maze urabana wanditse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene. Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi ni umwe mu bagabo batengushywe n'abajenerali be mu buryo budasanzwe. Rimwe bicaranye nawe bajya inama, bamubwiraga ko bishoboka kurenga umurongo utukura, akambuka umupaka agahangara u Rwanda akarwanya akarutsinda. Intego yari ugukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda, avuga ko bushyigikiye M23, umutwe uharanira uburenganzira bw'abaturage b'abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Itotezwa rimaze imyaka myinshi ribakorerwa kuko Ababiligi n'Abanyamerika nabo baryanditseho kuva mu mwaka w'1960. U Rwanda rwakunze guhakana ibyo gukorana n'umutwe wa M23, ahubwo rukerekana ibimenyetso simusiga by'ubufatanye hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda, ukagendera ku ntego nyamukuru yo gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. M23 yakunze kugaragaza ko akenshi yifuza ibiganiro, ingingo Perezida wa Kongo akomeza kugenda atera utwatsi, ahubwo akazenguruka amahanga ashaka intwaro zo kurasa uwo mutwe wa M23 maze yawutsinda agakomeza mu Rwanda. Raporo y'ikigo SIPRI igaragaza amafaranga akoreshwa n'ibihugu mu kugura intwaro, igaragaza ko mu mwaka wa 2023 Leta ya Kongo ari cyo gihugu cya mbere ku isi cyongereye ijanisha rinini ku mafaranga gikoresha kugura intwaro, byari ku 105%. Muri uwo mwaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguze intwaro zifite agaciro ka miliyoni 794 z'amadolari, amafaranga ku by'inshuro zirenga ebyiri ayari yakoreshejwe mu mwaka wa 2022. Ibi byose byerekana ko nta kindi Tshisekedi agamije uretse guhangana n'umutwe wa M23 ku rugamba, ntabwo inzira y'ibiganiro, akayitsinda mu buryo bwa gisirikare mbere yo gukomeza i Kigali akashinga idarapo ry'igihugu cye. Icyakora iby'iyi gahunda yo gutera u Rwanda yaje kuzamo kidobye, kuko ahagana mu ntangiriro z'uyu mwaka M23 yakoresheje imbaraga zidasanzwe mu gusubiza inyuma abarwanyi ibihumbi n'ibihumbi b'imitwe yifatanya na Leta ya Kongo, ikubiye mu ihuriro rya Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi, iza MONUSCO, iza SADC n'izindi nyinshi. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka kwageze umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Goma, ari nako imanuka mu mujyi wa Bukavu ndetse magingo iri mu nkengero z'umujyi wa Buvira. Nyuma yo gutsindwa uruhenu ndetse no gutakaza ibikoresho byinshi bya gisirikare, Perezida Tshisekedi yarashobewe, atangira kuzunguza umutwe ashaka icyamufasha kugira ngo ave muri iki kibazo kimwugarije cya M23 ikomeje kwigarura ibice bigiye bitandukanye. Perezida Tshisekedi yaje gutera akajisho muri Ukraine uko biri kugenda. Ikindi gihugu kiri mu ntambara n'igihugu cy'Uburusiya, Perezida Volodymyr Zelensky aherutse kugaragaza ubushake bwo gutanga umutungo kamere w'igihugu cye, akawuha ibihugu bizamwemerera gukomeza kumuha intwaro n'ubundi bufasha akeneye. Ukraine ifite umutungo kamere ubarirwa mu gaciro ka miliyari 14 by'amadolari, mu gihe Kongo ifite umutungo ubarirwa mu gaciro ka miliyari 24 z'amadolari. Niba uburyo Volodymyr Zelensky yagabye umutungo kamere w'igihugu cye kugira ngo abashe intwaro bushobora gukora kuri Ukraine, birumvikana ko na Kongo bushobora gukora mu mboneza ya Perezida Tshisekedi. Nicyo cyatumye mu kwezi gushize Perezida Tshisekedi yohereza amatsinda hirya no hino ku isi kugira ngo amufashe kubona intwaro ndetse no gufatira u Rwanda ibihano. Ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu Perezida Tshisekedi yoherejemo inkoramutima ze, aho zakiriye mu buryo budashamaje cyane. Perezida Donald Trump aherutse kuberereka ubwo yabazwaga ikibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asubiza umunyamakuru ko iki ari ikibazo gikomeye, ati ndabyemera ariko sintekereza ko aka kanya ari igihe cyiza cyo kubivugaho, ariko iki ni ikibazo gikomeye nanjye ndabizi. Ibiri inyuma y'amarido bivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bufite ubwoba bw'ingaruka bwagirwaho n'ibiganiro byaba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda, ari nayo mpamvu bukora ibishoboka byose kugira ngo bushyire Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rwayo.
Ikinyamakuru Africa Intelligence cyanditse ko muri Gashyantare Perezida Tshisekedi yohereje itsinda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ryumvishe icyo gihugu ko Kongo ishobora kugiha uburenganzira bwo kwicukurira amabuye y'agaciro. Ku rundi ruhande icyo Perezida wa Kongo yifuza ni uko Amerika ikomeza gushyira igitutu ku Rwanda. Mu bayobozi boherejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo abayobozi b'ikigo baje Kamini, ikindi kigo cya leta gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Aba bayobozi bari kumwe na Robert Rukama, umuyobozi w'inama y'ubutegetsi bwa Kamini. Hari kandi Patrick Rowabeya, perezida w'ikigo cya Aricoms gishinzwe gukurikirana icukuzwa n'iyoherezwa mu mahanga y'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Iki kigo nicyo giherutse guhagarika iyoherezwa mu mahanga ry'amabuye ya cobalt mu gihe cy'amezi 4. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe byari bihagarariwe na Minisitiri w'Imari Dudu Fwamba Likundi, mu gihe Perezida Tshisekedi we yari yohereje umuvandimwe Jacques Tshisekedi. Ibiganiro bya Jacques Tshisekedi byari kwibanda cyane ku bijyanye n'umutekano, ingingo ishobora gukubirwamo n'ibijyanye no guhabwa intwaro, amakuru y'ubutasi n'ibindi. Icyakora amakuru avuga ko ibijyanye n'ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri urwo rugendo bitazwi neza, uretse ko bikekwa ko Amerika ishobora kungukira mu birombe biri muri Katanga. Ahandi hantu Perezida wa Kongo yagabye ibirombe by'amabuye y'agaciro kugira ngo bamuhe intwaro zo guhangana n'umutwe wa M23 na Abu Dhabi. Nyuma yo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jacques Tshisekedi ntiyatinze mu mayira, kuko feri ya mbere yayifatiye Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Muri uru rugendo yari aherekejwe n'umujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi witwa Kahumbu Mandungu Bura, uzwi cyane nka Kawa. Uyu mugabo ni nawe ukora nk'umuhuza hagati ya Perezida Tshisekedi na Mohamed bin Zayed Al Nahyan, perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Intego nyamukuru y'uru rugendo yari ugusaba intwaro karundura zigomba gusimbura izigaruriwe n'umutwe wa M23 zikanifashishwa mu kuyitsinda. Amakuru avuga ko ubusabe bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bwari bwihutirwa cyane. Uretse icyo gusaba intwaro, aba bagabo bari bitwaje icyo bashobora guha Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu gihe yakwemera kubaha intwaro. Mu biganiro by'impande zombi, itsinda rya Leta ya Kongo ryabwiye abayobozi ba International Holding Company ko bafite amahirwe y'ishoramari ari mu kirombe cya Musona East kizwiho kugira ububiko bw'amabuye y'agaciro arimo cobalt na copper. Iki kirombe giherereye mu ntara ya Lualaba iri mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'agace ka Kilowezi. Gusa itsinda rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryavuze ko ikirombe cyaboneka ari uko International Holding Company yemeye kwishyura miliyoni $150 z'idolari ikabona guhabwa ibyangombwa byo gucukura. Ayo mafaranga yagombaga kwishyurwa mbere. Izi ntumwa za Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi zageze Moscow kwa Vladimir Putin abatera utwatsi. I Moscow bahisemo kugendera kure y'intambara zitabareba. Nubwo Perezida Tshisekedi yakunze kwigaragaza nk'umuyobozi ukorana n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, uyu mugabo yaranahindukiye ahanga amaso igihugu cy'Uburusiya. Muri Gashyantare yohereza itsinda Moscow rikuriwe n'umujyanama we Teombi yakunze kuvugwa cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya za Katanga. Amakuru avuga ko Moscow batahaye abakongomani icyizere, ahanini bishingiye ku rugamba rutoroshye barimo, cyane ko igihugu cyabo gihanganye na Ukraine mu ntambara imaze imyaka 3. Iyi ntambara ngo yatumye Uburusiya bwirinda kwinjira mu bindi bibazo byiyongera ku byo bafite, cyane cyane ibibazo bitoroshye kandi batamenyereye cyane nk'ibyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uretse mu gihugu cy'Uburusiya, Perezida Tshisekedi naho yagiye gusaba umusada w'ibiciro umuriro, yanagiye Injamena, ariko Injamena barashyugumbwe bacira ibirura hakiri kare. Mu myaka 3 Tshisekedi yari amaze guhana n'umutwe wa M23 ntabwo yigeze atumira Chad, igihugu azi kandi afata nk'inshuti, by'umwihariko kikaba kizwiho ubushobozi bw'igisirikare. Ku itariki 18 Gashyantare, Perezida Tshisekedi yohereje Minisitiri Didier Mazenga Mukanzu nk'intumwa yihariye, ayiha ubutumwa bwo kujyana Injamena kwa Perezida Mahamat Idriss Déby Itno. Amakuru avuga ko Perezida Tshisekedi yasabye mugenzi we kumuha ingabo zikamufasha guhangana n'umutwe wa M23. Perezida Mahamat Idriss Déby Itno nawe asanzwe ari umusirikare, bivugwa ko yatekereje kuri iki cyifuzo cyane ko harimo n'ingingo y'amafaranga, kandi nawe akaba igihugu gikennye kitanafite uburyo bwo kubona amadovize ahagije. Icyakora bivugwa ko iki cyifuzo cyatewe utwatsi n'abandi basirikare bakuru muri icyo gihugu. Bamubwira ko ingabo za Chad zimenyereye intambara zo mu butayu, ku buryo kurwana intambara zo mu mashyamba n'imisozi ari ibintu byazigora cyane. Abasirikare kandi ngo bamusobanurire ko bitoroshye kujyana abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ari kure, ibyatuma kubagezaho ibyo bakeneye bigorana kurushaho. Saho honyine Perezida Tshisekedi yatakambiye ngo arebe ko bamuha intwaro n'abasirikare, ko nko ku itariki ya 22 Gashyantare yohereje Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba kugira ngo ahure na Perezida wa Mali Assimi Goïta. Icyakora biragoye kwemeza ubufasha buturuka i Bamako, nyamara na Mali imaze imyaka ihanganye n'imitwe y'iterabwoba yanigaruye ibice by'amajyaruguru y'icyo gihugu.
Nyuma yo kuzenguruka aho hose, Perezida Tshisekedi yitabaje igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi ngo baze kumufasha muri iyi ntambara ahanganyemo n'umutwe wa M23 wakomeje kumuraza adasinziriye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ni umwe mu bafatanyabikorwa ba Perezida Tshisekedi mu mugambi wo guhashya umutwe wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko ubwo umutwe wa M23 wigaruraga umujyi wa Bukavu, u Burundi bwakuyeyo abasirikare barenga 10,000 bazanwa hafi y'umupaka. Ubu amakuru avuga ko bongeye koherezwa mu mujyi wa Uvira ugoswe n'ingabo za M23. Icyakora amakuru avuga ko Burundi bushobora gucyura ingabo zabwo cyane cyane nyuma y'uko bugiranye ibiganiro by'ibanga na leta y'u Rwanda mu guhosha umwuka mubi wazamuwe na Perezida Ndayishimiye wihandagaje akavuga ko azakuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Bivugwa ko ibiganiro byabaje Perezida Tshisekedi n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukabifata nko gutereranwa n'inshuti y'imena. Imwe mu mpamvu zishobora gutuma Perezida Ndayishimiye afata icyemezo cyo gucyura ingabo ze ni ikijyanye n'uko bitameze neza mu gisirikare cye, nubwo leta ya Kongo yishyura serivisi z'igisirikare cy'u Burundi mu kwifasha kurwanya umutwe wa M23. Bamwe mu basirikare bakuru bo mu gihugu cy'u Burundi bakomeza kwibaza impamvu ingabo z'iki gihugu zashoye mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ibintu bikaba byarushijeho kuba bibi muri Mutarama ubwo Burundi bwatakazaga abasirikare benshi mu bice bya Ngungu na Kivu y'Amajyaruguru. Nguko uko Perezida wa Kongo yazengurutse amahanga ashaka ubufasha bwa gisirikare kugira ngo ahangane n'umutwe wa M23, naho akabagabiza ibirombe ngo bicukurire. Hari icyo wifuza ko twazaguteguriraho wakitwandikira muri comment. Ngira ngo nongere mbibutse ko muri iyi minsi turi kuvugura studio dusanzwe dukoreramo kugira ngo turusheho kubaha amakuru n'ibyegeranyo bicukumbuye kandi bifite ireme mu majwi meza yunguruye. Hari ubufasha wumva wifuza kutugenera muri iki gikorwa, wareba nimero aho muri description maze ukatwandikira. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'iyi video maze ureba hano handitse subscribe, ukandeho tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene.